Исәнмесез, минем нәниләрем? Здравствуйте, ребята! Я познакомлю вас со своими друзьями. Они живут в нашем дворе. Кошечка Мяу, собачка Акбай и бабочка. А где же они? Мяу, ты где? Мяу, син кайда? Хәерле иртә! Кем анда? Мяу, мяу. Мин песи. Мин мяу. Син кем? Исәнме? Мяу. Мин эт. Мин Акбай. Хәлләр ничек? Мяу. Әйдә, Акбай. Әйдә, уйнayбыз. Мяу, кил монда. Акбай, сау бул. Сау бул, Мяу.